gospodo, dragi potomci slavnih predaka, čast mi je da vas pozdravim na ovom mestu sećanja i ponosa. Skupljeni je ko zajedničke niti koja nas spaja sa našim precima. Započinjemo današnji program odavanja pošte slavnim precima. Sloboda i krst oduvek su bili svetionici našeg naroda kroz vekove stradanja. Pozivam i molim mesto paroha, protu Vladu Jovanović, da služi pomen za pokoj duša naših palih heroja. Amen. Blagosloven Bog naš, svakda sada i vek i vekove vekova. Amin. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetom i Duhu i sada i uvek i vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Presveto. Oblažen i uspijeni i vječni pokoj podaš, Gospodi, usovšim rabo tvojim postradali, za ovu zemlju Srbiju i podari večan pomen. Vječnaja pamjat, vječnaja pamjat, vječnaja pamjat. Nek je večan pomen, blažen pokoj tim junacima. Bog dušu da im prosti. Slava im! U čast onih koji su život dali za otadžbinu, molim da poslušamo intoniranje državne himne Republike Srbije Bože pravde. Da minutom ćutanja odamo poštu našim precima, žrtvama narodnooslobodilačkih ratova. Slava im! Sada pristupamo svečanom činu polaganja venca u ime Udruženja potomaka, kojem svi pripadamo. Danas ovaj venac, slave i zahvalnosti zajedno polažu dve generacije. Najstarije u 10. deceniji životnog iskustva i pamćenja i najmlađa u 1. deceniji životnog doba. Neka ovo zajedništvo bude zalog za mirnu budućnost koju su nam preci izborili. Današnji skup ne bi bio moguć bez ljudi koji u srcu nose duboko poštovanje prema svojim korenima. Reč ima čovek čime u našem selu znači pola veka neprekidne borbe za zajedničko dobro. Poštovalac svega vrlog i istinski čuvar naše tradicije. Kao idejni tvorac ovog zajedničkog sećanja ispred neformalnog udruženja potomaka, današnju komemorativnu besedu održat će naš poštovani meštanin, gospodin Blagoje Sekulić.
Dragi meštani, poštovani potomci naših heroja, dragi prijatelji. Stojimo danas ispred ovog spomen obeležja koji nije samo hladan mermer, već kamena knjiga uklesano, ispisano krvlju naših predaka. Danas imamo posebnu čast da uživo čujemo izvođenje pesme koja slavi junaštvo i nesalomivi duh naših ratnika. Slušamo pesmu Vojislava Ilić Mlađeg, Div junak. Neznani brate, kad pritisneš stopu na ovaj sveti i krvavi kamen, znaj da si stao na srpsku Golgotu, gde se ugasio jedan živi plamen. Oni su pali, ali živi su dali sve što su imali za ovu grudu, da bismo mi danas slobodu znali i da im žrtve uzeli ne budu. Sve u tišini ovoga mraka, gde večni spomen nad njima bdi, čuje se šapat, div junaka. Čuvajte zemlju koju smo vam spasili mi. Poštovani posetioci, obaveštavamo vas da je današnji komemorativni skup snimljen video zapisom, koji može svakome poslužiti kao uspomen i sećanje do sledećeg Vidovdana, kada ćemo, nadajmo se, ponovo okupiti da evociramo sećanje i odamo poštu našim slavnim i nikada zaboravljenim precima junaštva. Uspomenu za sebe i svoje potomke na ovaj događaj i ovaj dan možemo ostaviti fotografisanje. Hvala vam što ste svojim prisustvom uveličili ovaj dan ponosa i sećanja. Uz evociranje priča o svojim slavnim precima, u čast i slavu njihovu, izvolite se poslužiti i osvežiti. Neka je večna slava, hvala našim precima borci. Živela slobodna Srbija!